Menta kasngihat majai kasan tarik nopra ka District Disaster Management Authority West Khasi Hills. Kelas Sdang ka Jinghikai balai sngi ka balongkum ka Pynkhreh Lada Jia ka Jingshah Lynshop jong ki Bor Mariang ha ka Mawphor. Ia kata ka program la penlong ha Tersem Hall ha DC Office ha ka bala plead oba HK Thaba Additional Deputy Commissioner jaka West Khasi Hills baru ba Pynkhreh Lada Director jaka tanati IPR ubala syakhot kumu resource person. Dang menden mencisngi berada di Jumai. Sampai ka state yang kembali tip kadan haka zone 5. Zone 5 mereka highly vulnerable area yang niki earthquake. Jadi dia balang ba prepare. How penai October ngap balang yang tu ka mock drill haka state berakui. But nyai beliau berok staff ki balai simbentah haka tu ka mock drill ka mega mock drill ka panggil balang penai October. Jadi nga belong ri kini state level training man kapor de ni kwa ban chuang bagi staff but ki part of stakeholders pengide belong but prepare but ngimde but sting ya kan kam number at the end of the day la dan kinu no disaster ngimla ban chu depend ya ka state haka SDMA hande ka dei hi ki block level ke de ki shnong tiki senior gram server but ki gram server ki de ban manga kapor ki de ban ong ya kini ki nong shnong dikirang ba shnong ba kini ban prepare ya to village disaster management plan haki snong ba ada kila don hi ba prepare hande kidang bo ni shnong kim patte ya ka village disaster management plan te ni dei ban sang na ka village level balong prepare ki ya ki disaster kali ni adi ngi bo ba kham patma tama ko ni jingjang kawai ni jingjang ba kham pa ba ni ke the super cyclone of Orissa. Kaya yung ba, Orissa. Ada Olympic Orissa, every 29th of October, every year, he declared a national disaster reduction day. Oh, observe the National Day for Disaster Reduction. Jadi ketinggian kenai pulau di India. Baka penbi yang kemanuan mga ito kanay pibne, baka para sam si Kishnong. To, hadir kita. Kaya na matila ni Mayru, ujumay ujut po guj. Kalau kena kami na school balik, sepo malam mempari, kelam kiyem, but kibayap kiri, ajar kibayap. Magidan ki komisioner yang ki dekar gidan ki jaga mo, awak kita tak bahas sebenarnya sebenarnya kita ki mau itu kita bersno bahas dan bertanya dan wajib hidup mengulang kelam dan mari di kem itu dia yang bagi lu idai kiau i koridor pas people kemma wa kian kita berlalu lagi dikenal dari sebuah cepat sebelum pergi yang sampai nanti jadi jika sekian baik kalau kita ada sangat bagus, kini Jingshah plus ketua Jingshah for East Pakistan, ketua Bangladesh beliau, plus Jingshah baca sini ini saya pun ke Jumai ke Mexico, ini saya imam mungkin saya juga boleh kerja ini kita. Kini kita pelong baik ke India ini bahkan kan boleh itu ke national calamity contingency fund. Dan rai ketuk ke Jingshah tsunami wan jasau tolong ya ki nomi man jong ki jela ke India bagi perkhidmatan mereka.